Protivpješadijska mina PMA-3, poznata još i kao klackalica, proizvedena je u bivšoj Jugoslaviji i korištena je za uništavanje pješadijske sile. Protivpješadijska mina PMA-3 u suštini je plastični kontejner koji sadrži 35 grama eksploziva i kao takva pogodna je za postavljanje na svim vrstama terena. Sadržaj metala u izradi mine je veoma mali. Zbog toga ova mina spada u red antimagnetnih mina koje je gotovo nemoguće otkriti pomoću metal detektora i što ih čini još opasnijim, naročito za civilno stanovništvo. Visina mine iznosi 40 mm, prečnik 110 mm. Vrh kontejnera je prekriven fleksibilnim gumenim poklopcem koji je tamno crn kada se osuši. Tijelo mine je uglavnom tamno zeleno ili crno i može se vidjeti samo kada je mina prevrnuta. Kućište ili kontejner mine ima armaturni prsten koji uključuje metalnu oprugu. Prsten se otvara, ali može ostati oko mine i nakon aktiviranja. Ova mina je dizajnirana da bude postavljena u ravni sa površinom tla i uprkos tome što je možda dublje zakopana, kada tlo postane mekano, na primjer nakon kiše, može se aktivirati pritiskom na to meko tlo. Ako se nagazi na središte mine, oštećenje je često dovoljno ozbiljno da iziskuje hiruršku amputaciju potkoljenice. Dakle, Muzej Istočne Bosne posjeduje jednu ovakvu minu koja je demilitarizovana, to jest iz koje je odstranjena kapisla, inicijalna i eksploziv i služi samo u izložbene svrhe. Mina je pronađena na području Nahvijovaca u blizini Čelića i poklonjena je muzeju. Želim ovom prilikom da istaknem značaj prepoznavanja ovih minsko-eksplozivnih sredstava u prirodi zbog njihove opasnosti, kontinuirane opasnosti po civilno stanovništvo, naročito po izletnike i planinare. Tako da odlaskom na van gradske terene treba biti jako oprezan da u slučaju nailaska na ovakva sredstva obavijestite najbližu stanicu policije i civilnu zaštitu.